Znači, to su neki vicevi? Ne, mislim, mi ne pričamo viceve, ne. Znaš, stand-up komedija je to, kako ti kaže, komičar. Naš priča svoje fore, zabavlja masu. To je Amerikanac, Robbie Williams. Ne. Okej, nebitno. A to je kod nas, mislim, u Srbiji donekle nešto novo. Čekaj, kao iPhone? Ne, okej, nebitno. Komičar naš, on piše svoj tekst i to se radi po, ne znam, klubovima u pozorištu. U pozorištu se isto radi. Izvini, moram na WC. To je nešto novo u Srbiji. iPhone. Robbie Williams, spokojni. Znaš, to je nešto, radi po klubovima. To je nešto. Šta to je nešto? Joj, izvini. Priselfilo mi se. Can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie.